Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 2 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'Uburundi ibintu bikomeje gukomera. Mu gihugu cy'Uburundi ibintu bikomeje kuba ibindi. Munyemerere mbabwire yuko uwitwa Sebarundi rwose agize Imana mu kanya gato gashize, rwose abataramu bari bagize gutya Imana ikinze akaboko bari bamwivuganye. Mu kanya gato gashize bari bamwivuganye. Ayo niyo makuru mbazaniye. Uyu mugabo neza yongeye kurusimbuka, niko nabivuga. Yongeye kurusimbuka. Nyamwera tugiye kuba tubyinjiramo, tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire ibyo kurusimbuka k'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo rero rwose nyamuneka utari wakora subscribe yikore, ntabwo dukeneye kuguha amakuru ukabona yabaye umuranzi cyangwa se urinze gusacinga Duniani Kote TV. Kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Twirukanse cyane rero sindi gutinde, ngira ngo ndaza gutangira nsuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko badukurikira bari muri Coline Mujejuru, Coline Murangala, Coline Munanira, Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi, badukurikira bari muri Ruyigi, Gasorwa, badukurikira bari muri Kirundo, Kibira Kibitoci, bari hano Bujumbura na za Gitega, hose barahari rwose baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Usibye kuba abo badukurikira ariko kandi baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, baba bari Kenya, baba bari Tanzania, baba bari South Africa, baba bari Malawi, Zimbabwe, Zambia, hose baba hari gatanu kuri kagenzi kako. Badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu ntara gatatu diaspora Canada, United Kingdom, Ufaransa ndetse no mu Bubiligi n'andi hose hagiye hatandukanye, baradukurikira cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ngizo ingingo z'ingenzi turaza kugaruka ku witwa General Neva mu kanya gato rwose usimbutse urupfu, navuga ko rwari rwabazwe. Uraza kumenya byinshi. Turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe y'ibikoresho byinshi bimaze koherezwa mu mujyi wa Uvira. Amakuru angezeho mu kanya nuko bato zigera kuri 2 z'abasirikare b'Abarundi bavanze n'imbonakure rwose bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Abangaba ngo bakaba bafite gahunda yo kuza gukora ibishoboka byose, by'umwihariko icyitwa M23 Kamambaya bakayihatura cyangwa se ngo bakayikura muri uyu mujyi wa Uvira yatangiye kugenda isatira gake. Turaza kugaruka no za Kirundo, naho ni ibice byamaze kudiployingwamo abasirikare. Ndakubwira ibice 5 mu gihugu cy'Uburundi byatangiye kudiployingwamo abasirikare nyuma yo gukekwa yuko isa ku isa ibintu bishobora guhindura isura ndetse ivumbi rikaba ryatumuka, by'umwihariko mu gihugu cy'Uburundi. Nabyo turaza kuba turi ku muzo gatanu kuri gatanu. Turaza kugaruka ku makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko akomeje kugenda aturuka hitwa muri Bujumbura. Umujyi wa Bujumbura uri mu bibazo, uyu mukaga gakomeye, ngira ngo nabyo turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Ese mwamenye yuko ubu tuvugana icyitwa CNDD FDD ari moto. Ubu tuvugana icyitwa CNDD FDD ni moto, kuko ubu noneho umwe ushobora gucunga nabi ashobora kwicwa cyangwa se agahura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko muri iki gihugu cy'Uburundi. Upfa kuba ubarizwa indani muri ishyaka rya CNDD cyangwa se uri umwe mu banyapolitiki bazi neza yuko uhanganye n'ubutegetsi bw'uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu. Turaza kuba tunyanyagira mu bice bigiye bitandukanye, tugiye tuba updatinga. Icyo usabwa nta kindi, kora subscribe hano kuri Duniani Kote TV kugira ngo ibintu bigende birushaho kugenda bigenda neza. Reka mpitana ninjira mu makuru yacu, kuko rwose nta gutinda, nyamuneka nta gutinda, ni ugukubita tubangura. Duhere ku nkuru idasanzwe, by'umwihariko hakomeje kugenda itangazwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikaba ari inkuru navuga ko rwose nyamuneka inaremereye cyane, kuko ni inkuru navuga ko
yatangajwe ku bitangazamakuru rwose biremereye hano mu gihugu cy'u Burundi ku cyitwa ikijyanye n'urupfu rw'uwitwa General Neva ngo rwapanzwe ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ni ku isaha moya zuzuye uyu mugabo ngira ngo yaravuye hano za Gitega yerekeje Bujumbura, ngo akaba yari afite gahunda yo kuza kugera hano Bujumbura akaganira n'inzego za gisirikare zirimo n'abarimo ba General Prime Niyongabo, nyuma yo kuza kuganira by'umwihariko uyu mugabo akaza gukomeza urugendo rwo mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu buryo bw'ibanga mu rwego rwo gusuzuma niba umutekano mu gihugu cye uhagaze neza cyangwa se uri kugenda ukontororwa neza. Nta kindi kintu cyabaye rero nyuma y'uko agiye guhaguruka bafite amakuru, kugira ngo murabizi ko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi buri hasi cyane rwose. Uyu mugabo yaje gutegwa n'abantu batazwi, imodoka ye rwose igeragezwa kurasa isasu, binavugwa ko yanarashwe na ba mudahushwa imaze kurasa isasu. Nta kindi kintu cyabaye, by'umwihariko yahise agira atya imodoka abashoferi bari bayirimo baraziyobesha, zirangije zita zigaruka inyuma, zigaruka mu mujyi wa Gitega. Ndetse amakuru naje kwakira nuko ngo uwitwa General Neva ngo yari target, ndetse kandi ngo abari kubikora ari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Imodoka zari zimuherekeje nazo zaje guhita zihindukizwa, by'umwihariko zigaruka inyuma. Ariko amakuru naje kwakira nuko uyu mugabo yari agiye guhura n'akaga gakomeye cyane, dore yuko imodoka zari zinamuherekeje atari nyinshi rwose, ari imodoka zageraga kuri ebyiri, ku buryo bwose zari imodoka eshatu zishushereranye utari kumenya ese bimeze bite, byifashe bite, ese izi modoka ko zirimo perezida. Ibintu rero byumvikana yuko rwose nyamuneka bikomeje kugenda bikomera, ariko kandi rwose biba ibindi andi makuru. Usibye kuba hano Gitega ivumbi ryatumutse, ndetse dukomeje kugenda twakira amakuru menshi agiye atandukanye yemeza ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Hari n'amakuru yandi namaze kwakira arimo rwose agaragaza yuko ahangaha rwose ibintu ngo bishobora kuza guhindura isura isaha ku isaha, ngo kuko ngo icyitwa b'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze guhaguruka noneho bereka uwitwa General Neva yuko kama mbari moto ni moto bashobora kuza guhangana mu buryo navuga ko bidasanzwe. Ibi nabyo rero tukabibara mu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko muri iki gihugu, by'umwihariko cy'u Burundi kwa Sebarundi. Birumvikana yuko rero ibyo nabyo ari bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Andi makuru atariho ivumbi, reka iyo nkuru duhita tunayivamo, by'umwihariko tugaruke mu mujyi wa Bujumbura hano ku kibuga cy'indege airport. Amakuru rwose ndimo ndakira nuko nawe ibintu bitifashe neza, ndetse isaha ku isaha ibintu bishobora kuba byahindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Impamvu mubwira yuko ibintu bishobora kuba byahindura isura nuko kugeza amagingo ndimo ndakira amakuru yemeza ko uwitwa Evariste Ndayishimiye yamaze kugira gutya akazengurukwa, ndetse kandi umwanzi we akaba ari umwe mu banzi banari kumwe indani mu ntebe za guverinoma, ndetse isaha ku isaha akaba ari wa mwanzi umurinda umutekano. Isaha ku isaha by'umwihariko ushobora kuba rwose yagira gutya akamuca ku butaka, bigendanye n'iby'umugabo benshi bagenda bakora mu gihugu cy'u Burundi we adakunda, cyangwa se ibyo akora abandi badakunda. Kuko maze igihe nkubwira yuko ngo ari umwe mu bagabo by'umwihariko bakunda kugerageza gukoresha amacakubiri, ndetse si no kugerageza barabikora. Ugasanga igihugu cy'u Burundi abantu yagiye aremamo amacakubiri by'abantu mu nzego za politike, byaba mu nzego za guverinoma. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu amakuru rwose arimo agenda ageraho yemeza yuko bishobora kuza kumushyira ku itaka, ivumbi rigatumuka, abanyapolitiki bagiye batandukanye tukabona rwose bamwigaritse, nyuma y'uko rwose arimo arakora ibishoboka byose ngo CNDD FDD abanyapolitiki ahanganye nabo babimo nk'ibipupe, nabo bamaze kumwigira undi mutwe. Biraza kugorana kugira ngo ayobore igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027 gukomeza n'indi myaka, by'umwihariko dore yuko amatora yuko aribwo agomba kubaho. Birumvikana yuko rero hano rwose icyitwa situation yo iba yamaze kuba hatari, ibintu biba byamaze
gukomera muri rusange. Andi makuru atariho ivumbi ubu tuvugana arimo aragenda ansatira cyangwa se angeraho, nuko kugeza amagingo aya rwose ngo ikijyanye no kuba ikibuga cy'indege cya hano Bujumbura cyo kirimo kiragenda akiza abantu batazwi rimwe na rimwe bakanafatirwa ku kibuga cy'indege bafite imbunda, ibyo tutari bugarukeho, ahubwo nuko ikibuga cy'indege cya Bujumbura nacyo ngo kiri bimwe mu bice mu Burundi byamaze kuzengurwa, ndetse ubu tuvugana bikomeje no koherezwamo ingabo nyinshi mu masaha y'umugoroba kugira ngo hatagira igitero by'umwihariko gishobora kubaho, ibintu bikaba byahindura isura. Andi makuru atariho ivumbi ngo nyuma y'uko ngo hari benshi bagiye bafatirwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse ngo bagafatwa bashaka guhemukira igihugu cy'u Burundi, ngo ubu tuvugana rwose ngo ikirwa inzego z'ubutasi ngo zatangiye guhaguruka, ndetse kandi ngo zitangira gukora neza, ngo kugira ngo hatabaho ikintu kibi kandi gishobora kubera kibi buri muntu uwo ari wese, ndetse na bamwe by'umwihariko babarizwa mu nzego za politiki. Ubwo rero urumva yuko tayari bagomba kuza kuba maso, abarundi baragomba kuza kuba maso. Tuve hano by'umwihariko aho twikomereze, by'umwihariko tugaruke gato ku basirikare bagera kuri batayo ebyiri bamaze kudiporoyingwa, by'umwihariko abasirikare bakaba bamaze kudiporoyingwa rero rwose muri ibi bice byano muri Uvira cyangwa se mu mujyi wa Uvira. Ni abasirikare rero by'umwihariko ngo bari bwifashishwe mu bikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko byo kuba baturuna cyangwa se badumina M23 bakayikura mu bice byano za Uvira rwose, ngo bakayihakura ku bintu n'ubwiza. Aya makuru rero nyiyumva ni amakuru yagize gutya rwose numva ateye ubwoba, ndavuga nti uko byagenda kose abasirikare b'abarundi mu kanya gato baraza kuba bazana amayiti indani mu gihugu cy'u Burundi, ati baraza, kuko hari umuvandimwe wanjye uri mwabiriya bice rwose yahise ahamagara arambwira ati ariko shira bwana Moses, ati mbonye abasirikare benshi mbona kure barimo binjira mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi bintu bishobora kuza kongera gutuma igihugu cy'u Burundi kibabarizwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abo bashaka kwinjirana ngo babatumure mu bice bamaze kwigarurira, bo ngo bafite amakuru neza yuko umusirikare w'umurundi aho ariho hose bashobora kumuca mu mizi bakamushyira ku butaka mu buryo bwo buriya. Rero umuntu ugufiteho amakuru, umuntu ukurusha ubutasi, mwa abantu b'Imana mwe, biragora kumutsinda. Impamvu aba bagabo barimo barohereza abasirikare hano yaba ari iyi, ni ukuvuga ngo barimo baravuga bati neza birumvikana yuko mu gihe umupaka Uvira uraza kuba urimo uragenzurwa by'umwihariko n'igihugu cy'u Burundi, biraza kuba ngombwa yuko rwose biraza twe kutubaho bibi cyane. Impamvu biri butubeho bibi cyane, ubwo tayari abasirikare ba M23 bashobora kuzajya batanga inzira kuri Red Tabara, by'umwihariko igaca kuri iyi kote y'igihugu cya RDC cyangwa se kuri kote y'ibice yafashe bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bikaba byateza umutekano muke ku baturage mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bitayimingwa, ndetse benshi nibyo bakomeje kugenda banigaho bavuga bati uko byagenda kose ibintu turaza kubikumira bitari byaba, kugira ngo itaza kuba agateranzamba kanyina wanzamba. Byinshi cyane rero tugiye kuba tubakurikirana mu kanya gato, turaza kubazana inkuru iri moto yo ku rwego rwo hejuru iremereye cyane. Reka by'umwihariko tubashimire bakunzi ba Duniani Kote TV, sorezanga murakoze cyane.